Danas je Međunarodni dan podizanja svijesti o opasnostima od mina i pružanja pomoći u protivminskom djelovanju. Tim povodom sa nama je Enis Horozović, direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BiH Maka. Dobro jutro i dobrodošli u Sarajevsko jutro. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala vam na pozivu što ste omogućili da se obratim u ime Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Evo, direktore, ajde da krenemo od toga koji su to trenutno najveći izazovi u Bosni i Hercegovini kad je riječ o borbi protiv mina. Pa, gledajte, u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini zvanično prema našoj bazi podataka ima 822 km2 površina pod minama. Najugroženiji su Hercegovačko-Neretvanski kanton, Mostar, Konjic, Jablanica, zatim Zeničko-Dobojski i Srednjebosanski kanton. Mi u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini imamo zadatak da izvršimo tehničko izviđanje terena, da napravimo projekte i kad se onda obezbijedi neki od sredstava vezano da li je to od donatora, da li je to od strane države Bosne i Hercegovine ili kantona, tada ona deminirska organizacija koja će izvoditi te zadatke od nas dobije odgovarajuću dokumentaciju i vrši deminiranje. Mi nakon toga vršimo kontrolu tih poslova koje oni rade i na kraju izdajemo certifikat. U ovom trenutku jedan od najvećih izazova jeste nedostatak financijskih sredstava. Naime, u prethodnih nekoliko godina, pogotovo nakon korone i rata u Ukrajini, jedan dio donatora je napustio Bosnu i Hercegovinu. Tu su Austrija, Švicarska, zatim čini mi se Belgija, ostale su još Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Norveška, jednim dijelom i Češka. Zbog nedostatka financijskih sredstava mi ne možemo vršiti poslove deminiranja u onom obimu kao što je to bilo prije nekih 15-20 godina. Prije 15-20 godina u prosjeku se deminiralo negdje oko 200 km2 godišnje. Sada kad uspijemo 50 km2 godišnje očistiti, to je, da tako kažem, uspjeh. Jedna druga stvar, kad je konkretno u pitanju BiH Mak, jeste zbog nedostatka donacija, jer mi smo se uvijek oslanjali na donacije kad su u pitanju naša oprema, računari, GPS-ovi, metal detektori, vozila. Sve je to sada zastarjelo. Ove godine kreće jedan projekat veliki koji financira Evropska unija, 10 milijuna eura i tu ćemo značajno popraviti situaciju kad je u pitanju oprema u BiH Maku. Dobit ćemo vozila, dobit ćemo GPS-ove, dobit ćemo i opremu za naše uposlenike, znači odjeću, obuću. Što se tiče financiranja, država Bosna i Hercegovina preko oružanih snaga financira deminiranje, a preko civilnih zaštita Republike Srpske, Federacije i distrikta Brčko financiraju entiteti. Jednim dijelom općine izdvajaju nešto novaca, ali sve je to sitno. Znači ono što općine izdvajaju, to je ukupno nekih 1.200.000 maraka na nivou cijele godine. Dok recimo samo američka ambasada daleko više novaca izdvaja za deminiranje. A ovo je naša država. Mislim, ako mi ne vodimo računa o tome, onda strancima pogotovo nije interes. Kažete nam koje su to najnovije metode koje se koriste konkretno u Centru za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine koje, da kažem, poboljšavaju tu učinkovitost operacija? Pa gledajte, nekada se najefikasnije deminiranje radilo sa mašinama. Nažalost, sad su došli na red tereni, šume, kamenjari. Nepristupačni. Tako je da mašine više tu ne mogu da funkcionišu. Tu sad radi se s metal detektorima. Prošle godine su kod mene bili i Sjedinjene Američke Države gosti koji razvijaju najnovije metal detektore koji ne samo da će utvrditi da se nalazi ispod zemlje neki metal, nego kojeg je oblika. Zahvaljujući toj tehnologiji mi ćemo moći da utvrdimo da li se radi o minsko-eksplozivnom sredstvu ili konzervi. Na primjer. A s druge strane razvijaju dronove koji će moći utvrditi prisustvo azota, a azot je sastavni dio minsko-eksplozivnih sredstava. Znači u minama imate onom eksplozivu, trotilu, imate azota. I azot u nekih 30 do 50 godina izlazi iz mina, znači isparava i na tom principu se utvrđuje prisustvo azota, odnosno mine i putem pasa. Psi se
obučavaju na taj način tako da treniraju, da osjete azot i onda kad osjete azot na tom mjestu pas se zaustavi i danas upravo će ispred parlamentarne skupštine biti prezentacija na koji način psi, to će nam uraditi oružane snage, na koji način psi detektuju minu. To su te nove tehnologije koje se primjenjuju. Isto tako oružane snage su nabavile prošle godine 2 male mašine, manje mašine koje mogu raditi na nepristupačnim terenima. Ako budu imali mogućnost, oni će danas dovesti tu jednu mašinu, tako su mi obećali. Možemo se malo fokusirati na Sarajevo konkretno. Evo, malo čas ste pominjali kompletnu Bosnu i Hercegovinu, da je negdje najrizičnije u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Ajde da čujemo kakva je situacija konkretno u Sarajevu. Malo čas smo neformalno pomenuli Trebević, koji je trenutno aktuelan, nažalost, ne po lijepom. Pa evo da čujemo kakva je situacija tu. Prošle godine je bilo i određenih dezinformacija i to ste mi kazali. Tako je. Pa prošle godine je bilo dezinformacija da je jedan dio gdje su bili oni požari, gdje je miniran i da zbog toga vatrogasci ne mogu prići tome području. Bio je jedan smrtni slučaj i objavili su mediji da je čovjek stradao od mine. Čovjek je stradao, stariji čovjek je bio, nije stradao nego umro je čovjek od srčanog udara. I na nesreću desio se i požar tu na tome području. Moji ljudi iz regionalnog odjela Pale su otišli, skupa sa civilnom zaštitom su utvrdili da nije od mine, da je to dezinformacija. To područje je još 2003. deminirano. Što se tiče Sarajeva, imate iznad Vojkovića, znači gore kad se pođe prema Igmanu, imate minirani područja, imate oko Hrasnice, na Hadžićima, tamo imate područja, recimo kasarna Žunovnica gdje je bila, prošle godine sam bio na tome području, tu ima minirani područja. Što se tiče samog grada Sarajeva, on je već odavno proglašen slobodnim od mina, tako da tu nema opasnosti. I još jedna informacija za vaše gledatelje. Mi imamo jednu aplikaciju koja se može skinuti na obje platforme, ove koje su znači dvije značajne, Android i iOS. I ta aplikacija vam govori kad se približite minski sumnjivom području. Znači, postoji ta aplikacija, može se skinuti, Mine Suspected Area, i kad idete, bilo gdje da idete, koristite tu aplikaciju jer vas može upozoriti na vrijeme da se približavate minski sumnjivom području. U prijevodu može spasiti život. Tako je. Kako ste rekli da se zove aplikacija za sve naše gledatelje? Minski sumnjiva područja u Bosni i Hercegovini. Minski sumnjiva područja. BH Mine Suspected Area. Ok, čuli su naši gledatelji. Kazali ste da će se raditi na zanavljanju opreme, što nas raduje. Imate li dovoljno kadra, i to je vrlo značajna informacija, da li ima dovoljno radne snage? Ipak je ovo specifičan posao i nije baš svako, pretpostavljam, toliko odlučan posvetiti se tome. Ajde tako kažem. Ne postoji škola kad je u pitanju ovaj posao. Oružane snage drže deminirske kursove za deminere. Međutim, BH-MAK ne radi konkretno deminiranje. Mi pripremamo projekte, vršimo na tehničko izviđanje i to su sve, znači, vršimo kontrolu kvaliteta deminiranih područja. Sve su to poslovi za koje ne postoji škola. Znači, jedini način da novi kadrovi dobiju potrebno znanje jeste od starih kadrova, od onih koji su sad zaposleni u BH-MAK-u. Nažalost, mi nemamo mogućnost da primimo nekoga ko će naučiti neki posao da radi prije nego što neko ode u penziju. I tek kad jedan naš uposlenik ode u penziju koji ima ogromno znanje, ogromno iskustvo, mi možemo primiti nekoga novog. Kako ga naučiti? Teško. Ali eto, nekako se snalazimo, imamo kadrova koji već neke stvari uče, pa tako kad neko ode u penziju, mijenjamo ga sa kadrovima koji su već tu, a onda zapošljavamo nove kadrove. Imamo namjeru ovu godinu izvršiti zapošljavanje nekih možda 25 osoba. Nešto su državni službenici, neki su zaposlenici. I nadamo se da će u narednih nekoliko godina ti novi kadrovi steći odgovarajuća znanja i da mogu, znači, raditi i projekte i kontrolu kvaliteta i sve ostalo. I evo, samo kratko, kada procjenjujete da bi Bosna i Hercegovina mogla biti u potpunosti očišćena od mina? Pa Bosna i Hercegovina je po nekakvim tim projekcijama trebala davno biti oslobođena od mina. Nažalost,
to nije tako. Zadnja strategija naša je bila 2018. Strategija protuminskom djelovanju, 2018-2025. Pa smo sad uradili reviziju te strategije do 27. Međutim, neće ni do tada biti završeno deminiranje u Bosni i Hercegovini. Na osnovu raspoloživih sredstava koja dobivamo od države i donatora i na osnovu deminirskih kapaciteta mi predviđamo da će nakon što prođe 27. godina trebati 8,5 do 9 godina. To znači 34. 35. bismo trebali definitivno biti slobodni od mina. Mi ćemo u ovoj godini pokrenuti, odnosno početi raditi na novoj strategiji i u martu 2026. godine moramo podnijeti zahtjev prema Ženevskom centru da nam se ta strategija usvoji i odobri. Da. I ove godine su nam bili već u posjeti direktor Ženevskog centra i mi smo se dogovorili sa njim na koji način ćemo pristupiti razvoju te nove strategije. Ne bi trebalo da bude problema. Sad, oni odlučuju o tome koliki će nam rok dati. Da. Evo, mislim da smo dosta toga kazali. Za sve one koji su zainteresovani, koji žele informaciju više, pozivamo i da danas dođu ispred parlamentarne skupštine, je li tako? Tako je. U 13 sati, ako sam dobro informisan. Pa u 10 sati počinje ta predstava. Evo, u 10 ipak. Ja se ovim putem želim zahvaliti UNDP-u koji je zaista puno dao kad je u pitanju deminiranja u Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući njima, njihovom predstavniku i njihovim djelatnicima, mi ćemo danas i organizirati ovu svečanost. Jeste. Hvala vam još jedan put. Bilo je zadovoljstvo upoznati naše gledatelje sa svim ovim novim informacijama i drago nam je da postoji aplikacija što je značajna za sve naše gledatelje koji vole prirodu, vole istraživati neka nova područja. Bio je to Enis Horozović, direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i